lethuba nginibinge ihlobota uNkulunkulu egameni laJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu osigcinile wasidondota esandleni sakhe semusa. Sithe sihlangene namhla solomphefumulo uhlangene enyama. Singakalifunzi livi laNkulunkulu, ngiyawucela ngithule ngiphumuza ngwakashiba, chamuka ebandleni lasevuvulane ngisabathela isiphofaneni. Sitawuqala ngikuthandaza bese sesifunza livi laNkulunkulu. Babe wethu lohlala ekhaya ezulwini isenkosi yethu uJesu Kristu. Siyabonga ngosuku usinika nalithuba nalo lamuhla. Ukuthi besingasonzela embi kwesihlalo sakho Jesu. Sitolalela libito lakho. Sicela ukuthi uma usetawukhuluma nathi Jesu emavile sitawafunza lamuhla. Kube ngemavile atawushintsha inhliziyo tethu netingcombo tethu. Ukuze sithi Jesu egcineni bese siyawufuna umbuso wakho. Thandazo ukuthobeka lona nyalo phakathi. Amen. Sifunda incwadi ihlobo ethandzekako yaSambulo sahluko 13 verse 16 and 17. Sihloko sengcoco yethu lamuhla sitabe sithi ukhonda uNkulunkulu lo nguye yena. Uma sifunza Sambulo 13 verse 16 and 17 uthi 16 lesilo saphocelela bonke labancane nalabakhulu ticebi netimbuya labakhululekile netigcila kuthi babeke luphawu ngulona lo wesandleni sakhe sangesekudla noma ebundini. Lokho kwendelwa ukuthi kubebede lothengako noma lothengisako ngaphandle ukuthi abe neluphawu lokulibito lesilo noma inombolo yelibito laso. Indzaba hlobo ethandzekako kusukela kadzeni bekuyindzaba yekukhonda kwekuthi umuntu kufanele ukuthi akhonde uNkulunkulu noma akhonde silo. Uma sibuka leli verse siceda kulifunza liyasitshela ukuthi silo ekugcineni sitawenda indlela yokuthi bantfu bangasamkhonda uNkulunkulu lo nguye yena. Siyawenda kanjani? Lithi uma ulifunza iBhayibheli lana lithi siyawuphoqelela ukuthi kubebede kuthengisa, kubebede kuthenga ngaphandle kokuthi umuntu abe neliphawu lesilo. Uma utekele liphawu lesilo lokusho ukuthi ngalamafisha wena umuntu longasikhondi lesilo angeke ukhone kuthenga noma uthengise. Indzaba lana siyayibona ngehlobo ethandzekako kuthi kusukela kadzeni endvulo indzaba bekuthi umuntu kufanele ukuthi akhethe ukuthi ukhonda bani. Lamhla ngifuna sibuke ukuthi umuntu nemuntu kuze satawukhona kusinza kufanele ukuthi akhonde uNkulunkulu yena liqobo lwakhe. Uma singakhumbula eqaleni uNkulunkulu wezulu uyadala umhlaba. Nakawudala umhlaba uNkulunkulu uyatibona tintfo uma tisachumana. Uyabona abantu nakabakha, uyabona tilwane nakadakha, uyabona imvelo uma ivela ngayinye uyakubona uNkulunkulu lokho kwekuthi kuhle. Uma sekakubonile uNkulunkulu ukuthi kuhle uyaqala uNkulunkulu udala Adam. Nakadala Adam umdalela info yinye, umdalela ukuthi akhonde phinze adumise yena uNkulunkulu. Uma lakade bekwendiwa ezulwini kwendiwa dingilozi lokukhonda uNkulunkulu kwase sekuyashintsha sekuba ngumsebenzi waAdam. Adam kwakufanele ukuthi bese uyamkhonda uNkulunkulu njengoba bamkhonda ezulwini. Uma uNkulunkulu sekamdalela Adam amdalela Eva, uNkulunkulu uyamfundzisa Adam, umfundzisa ukudumisa. Lesi iBhayibheli wathi nakambona Eva aqhamuka Adam, wase uthi Adam lona lithambo lemathambo ami, abona lobuhle lakade besembi kwakhe. Uma abona lobuhle kwadzingeka ukuthi amdumise uNkulunkulu athanza noma angathanzi. Siyabona lapho hlobo ethandzekako kwekuthi kusukela ekuqaleni umuntu kwakufanele akhethe ukuthi udumisa uNkulunkulu noma kamdumisi uNkulunkulu. Uma sifika encwadini yaGenesis sahluko sesithathu verse leqala mulapho khona kuqala inkinga khona. Sathane uyona ezulwini uyehliswa wehlela ensimini yase-Edeni, wehliswa njengenyoka. Nakafika ensimini yase-Edeni uyahamba Eva uyahamba engadini yase-Edeni. Nakahamba Eva engadini yase-Edeni uyabona tshani lobuhle, uyatibona netimbali letigqamisa yonke lendzawo. Uthi makakubona yonke lento Eva udumisa uNkulunkulu wadala izulu nemhlaba. Uma asahamba Eva ahamba Eva inkululeko, ahamba Eva adlala netilwane lakade betibangani lapho. Ahamba Eva adla emafruits lakade bekakhona lapho. Ahamba Eva umqulo lakade bewuhlatshelwa tinyonta sesibhakabhakeni. Eva wase soyafunza
kumdumisa naye uNkulunkulu. Usithi Eva sahamba afunza kudumisa uNkulunkulu, wase sobona inyoka yakhuluma naye. Uma ikhuluma le nyoka, mulapho ke kusuka khona lenzaba yokuthi umuntu utawukhonda bani. Kufanele ukuthi umuntu egcineni akhethe kukhonda emkhathini waNkulunkulu wadala izulu nemhlaba, noma akhethe naku lokwakhethwa ngeEva lokukabi, akhetha ukukhuluma nenyoka leyabese seyamdukisa lapho Eva. Uma ke ungena sono, siyabona ukuthi kwase sekungena imibuso lemibili lana. Sekunembuso lomiyelo ongumbuso waNkulunkulu, sekunembuso lomiyelo ongumbuso waSathane. Thina ngebantu kufanele sikhethe emkhathini wombuso waNkulunkulu noma sikhethe emkhathini wombuso waSathane. Kude umuntu lodoma emkhathini akhonde lemibuso yomibili. Kusukela kadzeni umuntu kwakudzingeka ukuthi akhethe munye umbuso. Uma ke sibuka impilo lamuhla, kwathi mangena sono kwangena buhlungu, kwathi nangena sono kwangena kufa, kwathi nangena sono kwangena kugula, kwathi nangena sono kwangena kubola, kwathi nangena sono kwavela imanyeva, kwathi nangena sono bantu bahlanyela bangasavuni lutho, kwathi nangena sono bantu baqinzeteleka, kwathi mangena sono letilwane lathi bethi bangani taguquka taba yinto lesatshwako, taba ngilokuletha kufa kubantu. Sono saletha buhlungu kubantu. Uma ke silono tesabhlungu kubantu, Sathane ngalapha kulo wakhe umbuso ubhizi uthatha abantu ukuthi bahambe bayosola uNkulunkulu awubonke lobuhlungu lobuvelayo. Kanti ngalana uNkulunkulu umile uthi kuze ukuthi uvikelwe nguye kufanele ukuthi ukhonde yena njengaNkulunkulu kuphela. Lokulandzelako lapha lesikubonako kwekuthi uma umuntu wabalekela bukhona baNkulunkulu, uma umuntu wabalekela kukhonda uNkulunkulu, bese kuvikelwa uNkulunkulu sekuyaphela. Adamu wakubona lokho ngesikhathi athi uyahamba engadini yase-Edeni, ingadi la kade beyinhle nakangaka, wabona liqembe lekuqala libuna, wathi nakalibona libuna leliqembe esihlahleni, walibona liwa esihlahleni. Nakalibona liwa esihlahleni, walibona libola liqembe liphela Adamu embukweni ehlakhe. Wase uyabona kwekuthi impela lokho lathi bese kwendekile kwakuyinto lengasiyo. Kweyona kwa-Adamu kungena kwesono kukhetha kabi kwa-Adamu na-Eva kwabanga buhlungu emhlabeni. Uma abantu basachubeka bangeteka emhlabeni, impela kwase sekuyacaca kwekuthi bantu bayofa nekufa ngenxa yengena kwesono. Njalo-ke kuthiwa kwakunendvodza lakade ligama lawo bekubitwa ukuthi Nowa bekayindvodza lakade beyiphila esikhathini lesibili. Bantu esikhathini sakhe bomkhulu labancane nalabadzala bebakhethile kukhonta into lengasiyo. Bantu bebakhethile bona baze kwaba indlela engazange seke ibonakale emhlabeni. Nabonile bantu lithi iBhayibheli mawulifunza Nowa wakhetha kungalandzeli kona kwabo, wakhetha kungenti letindlela zetibi ladze bebadenda, wakhetha Nowa yena kukhonta uNkulunkulu longuye. Uma akhethile kukhonta uNkulunkulu, Nowa wafunza into lenye lithi iBhayibheli mawulifunza sibhakabhaka savuleka, imvula yana. Mayina imvula lithi iBhayibheli bantu inqumbi lakade bebonile ngetono tabo bathi basuswa ebusweni bemhlaba. Kepha ngenxa yokuthi Nowa bekakhethe kahle, ngenxa yokuthi bekakhethe kukhonta uNkulunkulu longiyena yena yedvana, lithi iBhayibheli yena nemndeni wakhe Nowa wathi waphepha. Siyabona lana hlobo ethandekako ukuthi nasitawukhetha kahle akunenzaba ukuthi bekungahamba sonke sife, nasitawukhetha kukhonta yena uNkulunkulu longuye sitatha sivikele uNkulunkulu noma ngabe live belingahamba. Mawulifunza iBhayibheli, Abraham inceku yaNkulunkulu yayithembekile eveni lakubo. Nakathembekile eveni lakubo, inkinga lakade beyikhona ngulokuthi labantu lade wakhona kuleli live lakubo bebangamkhonti uNkulunkulu ngalendlela uNkulunkulu lafuna ukuthi akhondwe ngayo. Ngakho kuzethi uNkulunkulu ambusise Abraham, kwathi ukuthi amkhiphe kubantu bakubo, bese uyamfundzisa kukhonda yena uNkulunkulu longuye yedvana. Lithi iBhayibheli mawulifunza uthi afundzile Abraham afunze kumkhonda uNkulunkulu wambusisa ngesitukulwane lesikhulu. Uma ambusisile uNkulunkulu emva kwalowo uNkulunkulu uthi Abraham asengikufundzisa ukuthi kukhonda mina kuyini. Asengikufundzisa Abraham ukuthi na utangikhonda mina uNkulunkulu wasemazulwini kutawukwendekani. Lithi iBhayibheli Abraham uthatha indvodzana yakhe bakhuphuka inzaba.
nabakhuphuka insaba Abraham engqondweni yakhe uyahamba uyonikela ngendvodzana yakhe. Uma afika Abraham etule entsabeni kukhona into la ifunza Abraham, nangabe ukhonta uNkulunkulu akusuwe lonikela uNkulunkulu, uNkulunkulu uyatendela tintfo takhe. Lisi iBhayibheli entsabeni yakhe uNkulunkulu kukhona timangala tene. Wathi uyabuka Abraham agadze kunika uNkulunkulu something, uNkulunkulu wasesoyatendela yena. uNkulunkulu akadzingi iprovision yethu, uNkulunkulu uyatiprovidela yena. Uma ufunza iBhayibheli lobethandzekako, uma sichubeka sona uNkulunkulu uyababusisa boJosefa. Nakababusisa boJosefa uNkulunkulu kunendlala eveni. Uyabathatha uNkulunkulu boJosefa ubafaka eGibhithe. Nakabafaka eGibhithe uNkulunkulu yinye into lafuna kuyenda kubo, ufuna kubaphephisa endlaleni lenkulu levelile. Uma ufuna kubaphephisa uNkulunkulu endlaleni lenkulu levelile, lithi iBhayibheli nxa ulifunza safika isikhathi wafa Josefa, safika isikhathi wafa yena nabomnakabo neyise. Uma bafile boJosefa bayasala abantwana baka-Israyeli eveni laseGibhithe. Nabasala eveni laseGibhithe abantwana baka-Israyeli, emva kwalokho base bayaqala bayabona ukuthi kuyini kugqilateka. Lithi iBhayibheli mawulifunza bantwana baseGibhithe kuze kuthi batoba comfortable lapha eveni laseGibhithe abantwana baka-Israyeli base sebayaqala bakhonta boNkulunkulu baseGibhithe. Kuze batoba comfortable lapha ka-Israyeli lapha eGibhithe, lithi bantwana baka-Israyeli baqala badlisa kwemaGibhithe, baqala benta tintfo njengemaGibhithe. Nabenta tintfo njengemaGibhithe bakhohlwa ukuthi bokhokho omkhulu babo bebakhonta uNkulunkulu longuye yena. Lithi iBhayibheli batikhanza batigcili eveni laseGibhithe. Uma batigcili eveni laseGibhithe base bayabona ukuthi bende into lembi kakhulu ngekusuka uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli baqala abantwana baka-Israyeli bakhala uNkulunkulu suku nemini, bakhala abantwana baNkulunkulu, bakhala kuyena uNkulunkulu wadala izulu nemhlaba. Lithi iBhayibheli uma bakhala uNkulunkulu wabeva sezulwini. Nakabeva uNkulunkulu asezulwini bayakhona kubanika iGibhithe leni ngoba iGibhithe yayisebangenile. Kwathi uNkulunkulu abakhiphele eceleni bese ubafundisa indlela yekumkhonda yena loyo lowadala izulu nemhlaba. Abafundisa indlela yekumkhonda yena uNkulunkulu longuye weliqiniso. Ngiko uNkulunkulu kwathi abakhiphe eveni laseGibhithe. Uma bakhipha uNkulunkulu eveni laseGibhithe bantwana baka-Israyeli bafundisa indlela yekumkhonda yena uNkulunkulu longuye weliqiniso. Ngiko uNkulunkulu kwathi abakhiphe eveni laseGibhithe. Uma bakhipha uNkulunkulu eveni laseGibhithe bantwana baka-Israyeli benda emaphutha lafanayo. Babonile eGibhithe abakhipha uNkulunkulu ngesandla lesinemandla, kepha masinyane uma bahamba ehlane mabasamkhonda uNkulunkulu tivela tinkinga, bayakhohlwa ukuthi ngubani lobavikelayo. Uma basahamba ehlane tivela tinkinga bayakhohlwa ukuthi nguphi uNkulunkulu wabo. Lithi iBhayibheli bathe bayafika elwandle elibovu taqala tavela tinkinga, bangena ehlane tavela tinkinga, balithatha lihambo labo basayevele lesethembiso tavela tinkinga. Nathi vela tinkinga ngiyakhumbula ngalenye ilanga bantwana baka-Israyeli asekhuphukile Mose. Lithi iBhayibheli bayasala la ngephasi, mabasala bagcine sebakhalithole labatalikhonda kube uNkulunkulu wabo. Bakhohlwa lo nkulunkulu abakhipha eveni lebugqili eGibhithe. Uma basachubeka nendlela abantwana baka-Israyeli, labanye batalwa babona emaphutha abonina, babona emaphutha aboyise. Uma babona uNkulunkulu abaqedza embi kwabo. Lithi uNkulunkulu wayefuna kubafundzisa indlela yokumkhonda yena loyo uNkulunkulu wadala izulu nemhlaba. Indzaba ingekukhonda lamuhla uma ukhetha kukhonda Sathane, dinyenti tintfo leti takuvelela. Yebo impumelelo itawubonakala ngathi iyavela, kepha ekugcineni buhlungu kutaphinze kukuvelela. Uma ubonakala ufuna kukhonda uNkulunkulu akunendzaba sekhathi kanganani kulobuhlungu, kepha ngifuna wathi ukuthi lele simkhondako lo ethembekile akwendeki ukuthi akushiyile. Lithi iBhayibheli uma ulifunza kahle, Daniela bamthatha, nabamthatha Daniela solokuliwa indzaba yokukhonda, bayamthatha Daniela. Lithi iBhayibheli baze bayomphosa emgodini wamabhubesi. Nabamphosa emgodini wamabhubesi solokuliwa indzaba yokukholo. Lithi iBhayibheli bamphosile emgodini wamabhubesi, uNkulunkulu khona kuloyo mgodi waqhubeka wamvikela. Uma ufenda emaphutha lafanayo babonile eGibhithe abakhipha uNkulunkulu ngesandla lesinemandla, kepha masinyane uma bahamba ehlane
mabasamkhonda uNkulunkulu tivela tinkinga bayakhohlwa ukuthi ngibani lo bavikelayo. Uma basahamba ehlane tivela tinkinga bayakhohlwa ukuthi ngimuphi uNkulunkulu wabo. Lithi iBhayibheli bathe bayafika elwandle elibovu takala tavela tinkinga, bangena ehlane tavela tinkinga, balithatha lihambo labo basayevele lesethembiso tavela tinkinga. Nathi vela tinkinga ngiyakhumbula ngalenye ilanga bantwana baka-Israyeli asekhuphukile Mose. Lithi iBhayibheli bayasala la ngephasi, mabasala bagcine sebakhalithole labatalikhonda kube uNkulunkulu wabo, bakhohlwa lo nkulunkulu abakhipha eveni lebugqili eGibhithe. Uma basachubeka nendlela abantwana baka-Israyeli, labanye batalwa babona emaphutha abonina, babona emaphutha aboyise. Uma babona uNkulunkulu abaqedza embi kwabo. Lithi uNkulunkulu wayefuna kubafundisa indlela yokumkhonda yena loyo uNkulunkulu wadala izulu nemhlaba. Indzaba ingekukhonda lamuhla. Uma ukhetha kukhonda Sathane, dinyenti tingo leti takuvelela. Yebo impumelelo itawubonakala ngathi iyavela, kepha egcineni buhlungu utaphinze kukuvelele. Uma ubonakala ufuna kukhonda uNkulunkulu, akunendzaba sosekhathi kanganani kulobuhlungu, kepha ngifuna wathi ukuthi lele semkhondako lo ethembekile akwendeki ukuthi akushilo. iBhayibheli uma ulifunza kahle, Daniel bamthatha, nabamthatha Daniel solokuliwa indzaba yokukhonda, bayamthatha Daniel iBhayibheli baze bayomphosa emgodini wamabhubesi. Nabamphosa emgodini wamabhubesi solokuliwa indzaba yokukholwa. Lithi iBhayibheli bamphosile emgodini wamabhubesi, uNkulunkulu khona kuloyo mgodi waqhubeka wamvikela. Uma ufunza ibafana bemaHebheru akunendzaba ukuthi lo mlilo wabasa wangeta washisa kanganani. Lithi iBhayibheli ekhathe emlilweni wabavikela loyo uNkulunkulu lekufanele simkhonde lamuhla. Akunendzaba ukuthi bamjikela kusiphi isigaba selwandle eJona, kepha loyo uNkulunkulu lowethembekile wamvikela Jona. Akunendzaba ukuthi bamjikela ngamangaphi ematshe Stefane, kepha uNkulunkulu lothembekile wamvulela emazulu kuze tsatobona ukuthi kufa kwakhe kwakunasiko elide. Uma sikhonda uNkulunkulu akunendzaba ukuthi sitawuya phasi kanganani. Uma sikhonda uNkulunkulu akunendzaba ukuthi kutawuvelana. Lekufanele sikwati ukuthi noma silo besingafika sisigcilate ngendlala, noma silo besingafika sisigcite sikakhona ukuthengiselana, noma besingafika silo sisilimate ngephandle, asadini ukuthi kukhonda uNkulunkulu akusikwa mahala. Emaqhawe asendvulo amkhondile uNkulunkulu, amkhondile wawasinzisa uNkulunkulu. Emaqhawe asendvulo amkhondile uNkulunkulu, amkhondile wangawashiyi uNkulunkulu. Akunendzaba ukuthi afa kanjani lamanye awo, kepha uNkulunkulu ngisho ekufeni kwawo akazange awashiya uNkulunkulu. Uma sitawukhonda lo uNkulunkulu wadala izulu nemhlaba, noma umhlaba guquka kanje, isiqiniseko sithi ngeke asishiye ngoba wena yena wethembekile. Asicimedeni sithandaza baba wethu lohlala ekhaya ezulwini. Akunendzaba ukuthi baprofethi bafa kanjani, akunendzaba ukuthi bapostoli bafa kanjani, kepha lokuliqiniso lesikwatiko kwekuthi ngisho ekufeni kwabo wena ubashiyanga. Akunendzaba Jesu kwekuthi lamhla umhlaba ngavumbuka benjani, lamhla siyathi ukuthi wena Jesu lothembekile ngeke usishiye. Yiba nathi usiqiniso lesiphe sibinzi siphe amandla esikhatsini esifana lesi lapho khona kuvuka tinkinga ehlukahlukene, siphe amandla Jesu ukukhonda njalo njalo. Thandazo kuthobeka nyalo phakathi.